Thank God. Cho lý cũng lũ để đi voi phụ ơn. Bà lúa luôn sợ. Ia, o le pese sausuina le uso ia Master T, the man. Ia, o le kava le usuina le uso ia Master T. Ia, si ufufonga matang o fie, le iti o fo isa mua a whai o na tai au. Ia, sao le ia, ka kua kungwe, e kele o ngā, o na upu fo ngeye. Pa mai e kele aso e le lau aso. Ia mai, kele fo kai au, ai le lau tai au. Ia le toba tunu, e se le o si o tato tunu unengi o nganga. Le iti o fo me wa, tala noa manu le ngangana o le tai au. O fo ia ma le fo marikai au. E ke whalongolongo kunga lai whika ngisi mai mang. Fa mai la ia peilo fa atua, o le fo sinapi. Mai ia fa apio le mang fere lege. Kere va ia kwa se mangu ko se la au. Pe alu, funi ang ka pisi ia pe usu whainga ruinga. Pa wale mea le mangu e whainga le ala i forkai au. Ia la kusu e langa nufi mea penga. E natural la ko no mea ai. Ia,
ai whamalo ma whaatalo whātu, tu mai lo au, ia matu watu lo rima, ia ka lulu rima, ia ea mai lo waso, aso tofi, ia o lewa, it was for really ma sorry. Man, I can't, I disappointed to myself because o kere i rore kaimi ia, o le la tale tas, ia, o le, no lewa o koma whai le tatu ori, ngā wara kama whai dunga le YouTube, ia sunga la vere i le ta, ia, hai so ia whaftaile mai mua mai le pa ia magolunga foi, ia o tupu ma tamari i foi o se tatu atu no o foi mpaanga, ia e fia foi e whaavanolo tai me te mai mua mai le tatu tu lau lea fiafi ma lea fiafi, o ke whakunga pau yongi la ve whai le valu a po, sa o koma whai a te masalo pol veso fo, o le a kako a maka i foi nei o te masalo a kuwai au se furu, le a mata ilang wa too late ke te a, ko vai mene mere wei le aso ngi. Ma kuwai o fia moe au. O ke ala kurunga le, o whenga luenga ngi, ma kuwai o fia moe le lava le, ko i le lava le moe. Ngau sau fwela i wha apela a whasime fwela a pawe whalika ko ori. Sorry. A le fo ia wo wa kule la kalkas. Ia e tele mafu anga, ia so ia. Me siri whaftai le li. Ia le fo mo la vango. Pare, o kasa o ke wha ngongo ai. Te wha noa lava o ia te hau langwa too late ke le au. Ia e whafkai le whaafanoa mo le tō le taimi. Ko ke mai mo mai maka ko karkarango. Ia, e le ongi owi fu ia mangi a. Ona o le mere pi aka moere i wheska kostu. Ko ke leanga meri mai. Ia e le ingi news. O ke msalo news le sa. Ngopsa fu sa e o ku Facebook pe te le ni nai. Ia ngai news fu ingi mai sa moa i turango whamsidonga. Ia e le ingi news kele. Sa wha pia i on ngi aso ia kele ingi news fu ile me sa turango kilo whamsidonga i whaka oko. O te masalo lalo vai aso fo. Ia o ke masalo vai aso fo le ta oto ai le. Le kele o whamsidonga. E le ngata vai aso fo le ave to tonu ia whai no submissions fo ingi ia le. Ia le whamsidonga o le ami o tonu. Ia, Marikele au isi whamsidonga ia o le si fui whamsidonga ia ngā wha ngā solo vai aso nei. Bua wha solo inga o le bua kolo. Bua tolo le telo whamsidonga. Ia kolo aku vai aso le kolo. Wha solo ngā kolo isi whamsidonga iu keirongi. O whamsidonga fui nei ele i lava ona, not le lava, but ele i wha mautu. Ele i wha mautu la le ia morianga. Malu malo so o mako kila ia ai lenga ko news o ka ko kalkala ngoa fu le fa ngo lau ai o le te mai mo professor vai ngon me kilopi ia fa talo fon fa fila ia tu e lo tu pa ia malo tu malu yo tu pa ia pa yo sau mo ta o le tatu atu nu fa nga kanga o ke le se kala ia pa ia o sa mo ia na wa ta o tu ia te o tu ia fa malo fa tail fa le filo i mai ma fa talo fo ma ia le la wa ko so fo ia fa malo wat se ka ko mo mua i se fa ka mai e la so fa na o se tina le nga ma si anta mani ia ma i fo mo le ku la ke ro ia nga pas ia se fa manu ia tu la so i fo se tina le ka se la fa nga mo me di ma si ta mari fo le e va tu la so fa na o so la tu tu ia ia kasi ka ko sfanga ia o sitina fo le nga mai le lo na so i fo sia fana ia le la fa manguia ku nga ilo wa so i fo ia o le fa monianga o le aso so i fo o le tina pele ia o le tina ia o Fira Samoa filoi le fua filo i le fua ia o sa unga sofa o filo i le fua ia mai fasko kai ia o le whamonianga nei mo moni mai sia whanau whamonia mai le aso soifua o le tina pele o Feira Samoa filoi le fua o filo i le fua mai pula pa ke o se ku fa le onga so fotina vo bleu mai mala wa i la fio anga fasto tai ia manuia la to anga o lo fitus fu tasi tina
ia whaftai lea tua o lea wa whai fōna fōa i nei tausanga i tele mo o le tina. Ia whamonianga lo waso soifua ia mai a nei whaatau wa. Ia e maisi ona iau sia whanau o nei o walo. Ia iso se whaengo le nei lalo lang. Ia pe ia lo ke loanga e pe lima fe e anga wa whake ukusia koe sia mani mal wharitua. Ia mo o le tina man no whalo. Ia mal whaatau wa nei. Ia molia whamonianga lo waso soifua. Alo whangia ele atua. Ia toi whapopo nisi tausanga se tele tu lui lo soifua. Ia wa fo il maftanga ia malbala awina ini vaenga fo i watu tofi ai o ele atua. O ani vaenga o tatoe o nei soifuanga fa manu ia tele le wasa soifua maua nisi tausanga se tele. Ia e mafuta i malwhanau maainga. Ia wa nei soifuanga i leo se ngu ku mau. Ai matoti fa manu ia tu wasa soifua le atoanga lo fitus futasi tausanga. Ia amu ia o le tina. Le wakerengi kausanga o fua i le atua lo soifua. Ia e whaua waila wa unanga ai maisi fo i o maftanga mainga o e ka le sio no. Ia o le siau whanau ia le afine ia maleusa ia tofi lau. Sia mani tofi lau marwhare tua mani no whaalo ia manai au whanau uma le lalo langi. Ia whaapopo atai lo mato uma tupu matamari o le atunu. Le mai mo mai mato te whamanu ia te le atu lo wasa soifua. Manu ia lo wasa soifua ia o le tina. O Feira, Samoa, filo i le fua, soifua manuia. Manuia lo wasa soifua. O le... So le wa o le pēla wa aiso. Ka wha pēwha mena tupu ia wanga po. E ranga i leo sa. O fosi e kua arpu pula ia. Ai pe ia le whamar pupula wa kaungalo e mui. Ia ai... La ka kose. Ia, whawhelo i atu. Pa ia o si so tato tinu. Tupu matamari i fo ia. Pa ia lau whai ngāru inga titofi le atua. Le ainga sa le vi. Pa ia o sa mo. Pa ia wha le malo. Ia mai fo. Kau ngā au se kako whaakalo whai le au mo manu le malo. A wha pia fo i maua mai e lana fionga. Ia i le au mo manu le malo. Mal masiofo whaatalo whatu. Ia e maisi o le nofo o le fono sui tofia. Whawhelo i atu. Ia wau ngai mea social media. Ia wau o so se vaenga. A wani e manatu whaatau wa ai le o a kaua kuia. Ia le mātou te whaatalo whatu. Ia le fionga fo i le li pāle mia. Sunga li lau le mali atoa mal ka peneta. Ia whapea fo fungfita lai. Ia mali mamalo le pāle mene le tua ngai. Ia le sunga fo i atu la epasa i le mali le ngaoi. Ia mali tua ngai. Ia mali fionga sa whapito ba o lako uma. Ia masuita i toa tasi. Pāle mene atoa le sa mon malo whamsidonga. Whamsili ia mali malo whamsidonga. Ia, a whapea maua mai la vai sesi pe ia o le mātou te whaatawa ina le ana o tau. Ia o whaururunga ma tupo le atunu. A tafo i le ia o pāle mia malanga ka pengeka. Ia mahalosa i fo manuia pa ia i le tala le lei. Ia iso se whatawhai taulanga. So se e ka le sia lei se o tātou atunu sa mo. Ia bufise o se vaengo nei laro langi. Watalo whatu mahalosa i fo manuia tamama tina. Ia e ingai. Ko kele o ngai woia mai la loi wai hi. Ia o nei tau ainga fo paanga. Ia o kele i loi ngā kunga. O le au Pereira. Ia ma le au Nauers. Ia le sa whaia le maliwa si o tātou ainga i la loi. Tau ranga i wai hi le so. Ia o le mau ma le tala i tau te mai bo mai lava. O nise malanga me Australia. Ia ele mo se avangoa. Ia o sose o Romeo. Romeo. Ia ma oto uma o le maua kukou suafa. Ia whawhai o le wai malmanu. Ia fwoi wha moe sa whea ngai nei aso. Ia la se kaimi a le mo se avangoa koe kari waku fwoi po Australia. Ia po whea lava se vaengo nei ke lope o loko walala mau mawai. Ia mo le atolo whaanga ma whatalo whatu fwoi. Ia ele o loa kuale ko ke mai mua mai. Ia ai le se kaimi. Ia ai ongo wako. Ia pole mea wo ulo makua pole mea wo koe inga. Ia whatalo whatu au tau. Ia mapaanga malava kako ainga. Amerika ta mama tina mai sangai nei tina matutua ia le ia ke wala wa kuai ai misisi ia fa pele ale to atele ia nei tu a matutua fie ia mai mo mai foi mai ku walalo mai le tu walalo ia mai sa tai no le faita moftanga ta mai o si me mai el kai lo fie te vai atu be ia fai ngai e nei o tatu tau ainga le kai fo le kai le foi mo fa peoloa ma le fu ma le tama martina me lo fai la breakfast te kai mai fai la mo lo fai la maru kai pe fai exercise o fai ngola fola au nga ki le TV fai ko ngol fai si nga le maru ru ala nga fu
ia pe ave whaasawari le paka ia leo ngā ave kari siti loke mai ka uka kua kere ai a whaapea wa le o te maua tele le marosi ke lo langa luenga le leia e whai kangola e lomi vai ko inga malo makua kangola lomi vai lalo alo fi vai tu lo lalo pa lomi a wiki soro mia o lo fi vai o mea o le uru e lo le kai mire le wo mu ai le tino na yo tatou tu amatu o le kai mi kongo ale mga o mir ko nga fufure ka mo fufure al ka nga fo ni le abo fufu a pele ke ka ngoi a ya ro nga ka fufu vai o sko inga masiro makua ia nga kilo TV a ka pe se sa mo fo isi do ya fai le siva si mero ke vokle fai me tia fai lau tu si tia pai le exercise ka ya nga le ando fa pe ya ku uru fa pe rima ya fa pe le foke va ko ku ru pure ire to fine tina fo ya eni o le mafukanga sa mo manu e wo kere ia o ie o ngai ko inga mga ilo makua ia ka le pese fia ya la tu awangi make them lonely anga o le si taimi o ka ko pe wo mate tu lo ngai makua e pe wo ka ko manga nga fa pe o ruaya nga le fale a ire se me fa pe na o le mingi sko inga masilo makua manga ire ave fo le ave fa sa vidi mo le fresh air i langa mga amia la ko ni kampangi me fo langa ya o ngai ka ko ngofo ngai sa mo le mapu fanga lele ia no fo ngale i ma fanga lele ma longo puroku ia po le mapu fo purotu ia wa o le longo puroku le mera o fa ia le ngole aunga ia ai o le mapu purotu le me fo le kala fa sa mo fo le ya tai ma ko fo le ka wole fo me wa o longo puroku le mapu kai ia longo winga la e ta ua telele ino fuanga isa mo wa ko inga malo makua mo pe wo fa inga elo ku lo wale upo to ya tsa ku lo fo inga e pe wo fa inga elo ni so ta to fo le vai ku lo makua e pe yang osko inga masilo makua tu le fale pe fo le va pe fa yal me ai ngo fo ki vi le ai e le kai me lonely e le to ina e le kai me lonely e lo matu a ma sa me ta to a fo le ia o le wo maliu tina ia po le fo maliu tama ai ko kasi a wangi ku ua kai ko kasi la ko ngofwa e lonely lo fa sa o ke lo wo ka mo se yo se vai wo ka mo se vai nga o ke va ai fa fe la pe tu pu ya le mia pe ke wa lo makua ai mo lo makua ai ka ke lonely ia po ke mo fu me sale e lo makua de me foi la nga e ta ua le fa fie sko inga masilo makua ila so atoa ia le fa tonuina le a pe foi le lo o le fa so ia e fa tu manatu o ke fa ya ku le ai ma sia nga fa pe o te fa tonuina le ia le to fa fo i mar fina ngalo ia tu foi mata mari o se ta to le mai mo mai ia o da se ele o ka ko kanuanga o le o bana au dia mai ele malo America Samoa tu tuila mo manua ia le afionga le amo malo le tatu malo pe on sila koe fu ila wa so o mai i news mai Samoa o le kakalanga o le falifono ia po le mauta fono fo i fo America Samoa ia le ala wo bala au dia fa alo mai le amo malo le malo ia ma le afionga le panbia excuse me ia ma le fonftalai ia o se vala au mo runga tele le vala au fa kai foi o le so tanga nei le va tatou o malo e lua ia po sa mo e lua e mana ia tele le a makanga pue na ta pue le nga ile au nga o tatou e ile au nga e mo yo tu langa foi le se lengi ai ai le au nga le va tatou e nei a inga manua fa kai estina nga meri mo mo o we wanga lo kia fa kaya e mai mo mela tina re mangu ko le view le page mona tua fo le to tele o tato e ko kire ka ko kire yo manu ai kasi le ai le no Samoa e o mai le taimi nei o lo o yai pe le tele o tu lango me fu nei o ai ma shan mo me ka fa ngoka o la lava yai me nga pe palolo a ka palolo la tele palolo manu a o fu nga ele ale o le akule e malo si fo manu ku se kele yo mo o tala o le vavau ia po kala fu ngi ma mata anga o la lava i lunga i tono manu a taimine ia mo ia fo si o ka ko pi ko mangu ia wala o le mero ke vai ia ko kanga kai limu ma me o fe e nga wa ko i lalo o la e mo le fa manu yanga lia e u ia le kelo afa ia le fa le tono tato i a tutuila ma porum sala fa i mai si mo ko ka ko
ala lava fa manu e ina manua o manua la tu sa le manua ma ka ko to ke lau ma ku ai mani we o motu la iti ia o la fa fo ile mo le fa sua ia o le no le kele o le fi ngoka fungi o la lai o ai ku langa le o le tamu tanga ia fa kai le i fo nei ai ka fi o ia ka fi o ia al vala au fa lo la dia ia le o vala au dia mai fo ile malo sa mo sifo ia le tulanga fo le tala ino le fono ia o le tatu malo te tuila manua ia be ia le ali ila mana ia fo ia male tapu e pe o le vale o malo e lua e ka ua kele le vao te tuila manua ia maka ko i sa mo tu to tasi ia wai e alu waso e sa waso sa ia le tai mi ngalo wa pe wa kau yese kep le vao ta to te tuila manua e ma sel me fo le pe wa alua le masi o kulanga o kupe i pe wa nga i fafo ma al ke mingi ia e kasi aka ko o ke ni lopo fese me ese ka paul me ese ka ko passport ka ko passport ma tulanga fo ia ta si lava ta to ia o nanga masani o le ke le wa inga ta te fie fo le e fio ese kala e ka ko la ka ko step by step o le wa tu si mai le ia o ngi kala ko fa fonga ile aso a ko ngare la nga sa wangi kala marika e au se yo o mai ngere fiafi ia le fula tu fa ya tu ha ia o le ma se ko mingi o fa ta watu ia fa fa mai mo mai atu o malo mai mo mai fa filo ya tu o la le la watu o tu suafa ia la ka ko o i ka ko o le tu si le na mai ele fio ele el fala pot putonga ala au tu stala sa mo ia o lewa manino fa manino nga mai nga ele fio nga ya lo mai ava mai na nei la fa longo ku ia o ngo fa longo ngi ia e mana ia le momori nga mai fo o le la ku pikola a ia o fesidi e lua le o le o motino sa fesidi le observer i mositali ele kadi o kadi sa wale nga mai ele fa pena uia le observer ia le Jaws e la ko kere i uia lono winga ua fai lava fai unga le Jaws ma fai mele la tau tusi ia ma pe e fa o yoi mai ma talo sanga inga fo ila fio ngai le ri pale mia ia mo sona fina ngalo ia wala u ma ko le kusi ngai avela ko vai ka ko ngila sau ngai dunga i ia le ko ka ulaua o le fesidi le ku mai ia wai ai fo le ia ka o le Jaws e le ka o le observer o le ia tau fo ia ta yo le malo ma le tula fono ia ma le media council la le pisai e o mai le aso nei o le o sa foi o fai ka u le moi e le tula fono le ka o le media act ka ko nga fai le lua Facebook li manga available online ai fi fai ta wai nga lo ka nga Google Samoa media act 2015 nga fai ka o e ke le o sa la skipi o mkirikira nga isi vai nga o le tula fono la rea o lea ua whaatula fono ina le whaanga solo inga o ngā luenga ale au tustala sa mua o lea lau whaatula fono ina e iai fo ila la ko code of practice and code of ethics e muri ta e lima ta ina pe mun muri ta iai ia le whaatino ina o lato ngā luenga ia o manino o wale o ka konkuskala o le mero ke fiesu ea le fia o sa kala po o aire sao ai po i o la kau sao ai po o i la si ai po ai fo ile po le ala wala sa ai fai o le mea moni lava o la boy tu la fono o kula fono pa si mal kapeneta le kula fono le media act o la la to no tu la fono dia e ka kaunga kofi le council le media council la va hanga ile independence so instead of involve le malo ma le public ma le autu stala kusa le autu skala le I o le public o bena o le public anybody e la vivea da foi pisingisi e la vivea ia ta el malo o le media council e kula kulonga kung kusa le involve I al mele tu e le se me o ia e o mai le aso ngi nga pasia tu la fono lu o ta sidimo ale o mai le aso ngi de ka kala ngor pongi e le se me o ia para mankua kuri o mea lava yo tula fongo ia e fande le malo ia le vaenga la le media council kusola ko ia le tuto tasi ia ka ko ko ole le mai le tusi le watadi mai ta le malo
lenga mai langa kusidunga o le page Samoa government ngi ia tau te leo se ia se fai mun buda ke wangalo le page le o le whamatala ina mai nga mai nga le fionga ya rilu mai ava lua ia e le isa ua ia ye pula mai nga ilang whamkala wa o ia tu stala o ia fu le member o le chores o a ulo te tala noa o ka kua ka ngakalau kiri o le fesiri e sa o le lako a vea o kusire nga ave o e whao yo ia le palimia e koe vakule le Samoa Observer e vaku yo koe wha i me foi ni o whaatala noanga po press conference le fionga le tata il malo o le fesiri nga le fesiri mai e a wale makua mangingo le soli e le Observer o tula fono ale tu stala po le media i Samoa o i manino le mangingo whawhia ia whafonga mai la i whamkalanga mai la fionga ia amesini ai hopere pe erka ko whamatala manino mai le tula fono kasi e lua mea ia sole le Observer le walako soria i to tonu o le lako melenga fai ma ngai se kako kalma o ko ke whawhio se kako kilo iei i le tulang fo nei wala kwa ka kai faari longa malama o leo marsamo o i le chores fa mai ele o muli mutta ia ele afionga le pale mia le process e ki o kusa ele ro po fela ku o so out del fa fika u le se mia mo fai ni le tu se le chores avi o le afionga le pale mia ma fa pe mai pe public mai ma fa pe mai e po le lava malea e sa o pale mia a sa ka ka folo le afionga le pale mia le process o lo fesiri o le ale process le ala ka o me la kultu la funu le le ka o me la kultu la funu le a le fa kula kala e le ka o le public po so se sila pe fai pure fai pisingisi fai fe au po ai lava e ka umaka ko le public i le va inga kula funu le e pule fo yang fa pe wa de la fo ya ko le case de le mori ai lang ke soma o le ariko la lang ke soma na fai le fionga ya lang e le fia ai le tangata le watangi o fea la sa yei o ko fea sa yei le jos manga kua o le wa mo le prestene a ngai le executive a ngai ko ke pese me o ko yai e le ko fa no fu ko fea sa yei o to nga fai le ariko la lang ke soma nga fa sa la lau le winga ile tamari ile nga fai nga le long le ngai a cases ni kangi lo kamari dia usa pole ala val kala ni kasi al kane mele hi o te formation a kasi murianga alu lo te malo lea avela nga kangi i o le ala ko fa mai o le follow pale mia le process is that a must i le public to follow the process lea o se must le fai so se kusikala o le fai sa me foi le fai o fa ka inga ke fo wa kupu se vesi ka kaulanga po se kusikala sesi pe fai nga pia po sesi e manga o ko forma ko le process o ko ka o le chos and then the chos i po se fa sala la nga fo de o lo fisidi dia o feo e o fea ko ka ki ere sa o le meren ko fa yangi wa lento foi mai ya mama sa ka nga fo le pale mia le process le o le avako complain ya o ko le media council a ngai ko ke sila fia le o le moto mai fai mai e avako complain le follow process a ngai ko ke lo le e lo yese media council ka mingi. Am I right or am I wrong? Yes, ele o yese media council. Ngai ko ke lo. E le mawhailanga abaku ya ako, o le ko ke pese me follow process. Ai le abaku ya ako o le media, o le tu stala i o le media le o le public le. O le media council e kuro ngā kong, e tuto tasi. O le lefa me follow process. O fea la follow i abaku i, langa fu le ko ke manga ngao. E la ngā kia le media, langa o telo lau tu stala. E ma losi le to tele ni se oko mo mo ka faleanga o le ko ke ka mafai o le freedom le o le expression o lo sa konga e ta ua tele so sa mo ma le tu star ma so sa mo lava alanga e sa wa ko fofonga e ke fiwe ke o mai la kala ngo e ro le ya ku alo wa le mele fa ko fu e ka o mai e upu ka ngo le menga ka ke ro e le fa ngo fin fa ka ngai ro ka ngaka e ke fiwe ke ka mo fa ma fu le upu fu le e fia ta mari i fua le tufanua e loa i onga fua tu lo wale wai maninoa
e ke fiu wale ku fangua wa kanga ku fangua kanga ka le mafau fa ko nga ka fu e sa ya ye kanga ka e sa vali fu a e fiu wala kanga kanga sa o disi kemi sa o fi tamari i mai a fa mele lo pu e fi tamari i fu tu fanua ai lo yo fu e ke lo fi nga kanga ka fu le e langu perfect ioi e sa me nga vai ko fa vai aso ke ni e sir nga vai ko le fu la ko ka vai ko de media chulo yo la fasidi dia o le ala wa o ko se mua o le wa ko filosofi o le ko filosofi ai le yo aku observer wa le na fasidi aku nga aku la observer ya auto nga aku observer kar sanga aku le chos ile mere fa sai o le kari ele yo aku alan me le o lo fai wa ko kua o ko fa mai o o ko organization e ka kanga folo pa le mia ile process o la le process o ye ko ke manga o i mo ko ya o ko fa ko fa yes e mana ya fo e sounds good a fele media council la ko fa ingoria o la ofisini la ya ko la melan ko le fa ye le le nga kangi le nga moria langi ke soma saka kanga ko ku la i mar kemi nga ko wo lo official le ma fai mai ko ku si fa pe mai e se sele le saka kanga ui mai le e mai mo bolang complain ya o ko nga fai ya ko ile o ku fa ko ave yo mele lo fa ko e ma o le point le nga mai o ko e o pe fo mo fo la fa longo a wa e pure lava le pale mia pe pale mia fo i pe le pale mia po se fa ka kalo po se fa ka fa ngoka po i lava se tanga tala u telo la tunu a fa inga se tu singa se media it's not a must le o ki aku e ma fa ya ka ka le nga sa or kula fungo instead o le ia pe fa ka inga pe o lo fale fa ka inga lo fale nga ku po se fa la lavi le ala wo ma le media i lo fale i ngola ku le fa ko o ese mo lo fango se fa ka inga ka ko be se ala le pale mia wa pise me fo le mo mamafa o ngo o le pale mia ai fa pe ala lo fale ke o se sku skala fa pe o lo fale le na mali wo se o le la wo ma le ku skala o fa ko lo a ngi ku ma se si lo fango fa sa ai o mai ya are o mai ko i o le ngala lo kala a manga o la fa sa complain o ke ala ku mo o ya o ko fa complain pe fa ya fa un lo wa lo ever ku la fong o le wa so di lo private o le private property le media le la fa ko o le ka wa mai o le process le e ka ke mai ai le media o le ka sia le lo ma pa intention le ya ko e ya o ko le ko ke against the pandemia o va ai is ka de kula ipo me lo fa ko mo pe o se me ke ri ai le fa pe ko winga nga fa de ka mi nga ma ko i ka su mai kula ipo e min ka su mai kula ipo le media ave fo le ko sku i puya kula ipo nga fa de ko sia mai le nga tu le kula ipo ia e le ke ai stui e mi o le chief editor ya mata afo o ke mi nga se ma kula ipo o nai tau te le ya o le mafu anga kongu fo ile nga la fa tu la fono le lu o ta sidima le anga e maka nga le benga file observer le ko o mai fa apiko luma front page le maliwa se tasi walo le atunu tu lo fo le le gender e male menga prefer le tanga te o la ia le nga sa unga o mai fa apiko mai luma ai ko kongo tu la fono e fa sa so se aka ke sa we papi ke a fa ngela ngunga o se maliu you have to ask for a permission from the family. Anga e lainga le leila lo ngumela ongo o le ngumela ongo. O le numero ono na o le tula fongo le code of ethics ia male code of practice. Nga la ko ke fai kawai. Ai ko ke reiro. E leo se kai mi mo e langa fai utala. E leo se kai mo o ke reiro po la me le wo pe wo. Wa ke I o pe se me la po o kai mi. Anga pinga stu ia so la le ma se singa ngalangunga se leo. Ai foi le kana le akula I prenga fai. Nga publish mai ele observer. Ile media boleh kami lai par mia tu lai pa kamari ila leo ai foi maka afa kendi le sa tu lai pa malele ngoi has attacked the Samoa observer accusing the nations only o le fai mai bole upu ale le fai for mai accused the nation for mai ta uni bole upu ale le fanga observer for mai nga ola ko wale ngusi pepa
what a stupid la fa sa ala kala pe ya se observer pe le ai ele fa pe se e ko sa mo wa le bright le mo ya mai fa mai ole only wa le fo fa ya ngafi nga fa ya ku fo I o la so ngafu e fa ya ku nga sa wa le tene le sa wa lu fa fo ai mai fo ku si mele ari ko le so so oi for my no leader can stop them from succeeding or achieving what they lela o le ka ngufi ku si kala ya ku da epa I kai mo pare me ku da epa sila epa Dr. Sailele Malele Ngaui has attacked the Samoa Observer, accusing the nation only daily newspaper of being noisy, spreading lies, and employing kids whose writing he say are misleading the public. O kala ya ku da epa fa ye menga le ngai ku people fa fa ngal wenga yu kamaki kan you stui o le ku si mer article o mai ka fa ilo mai lunga fa mai e ka ula fi mai ku mere fa mai the only daily newspaper ale sia ngongo newspaper ngai ale sia ngongo mai lo ke fa ya ku e le fo la ko wi pizza de leia ile mere ku pula so fu ako vai la article nga fa mera so o le wo mai fa mai le se ka le se dida lang fo le ola ku fikanga asa tupu fo kai mo le fo la ku kai mo ku epa ai ke vai fa inga studio upu fai wa ko fa lo o le la le maleto ya e wi la fa atula mo le tai mini nga fa lo se uma ka ko ya marieta o ko lo fo ya marieta a vai ku la fa kan nga me yang ngai ma ka maro po o le ile ere ya ri solo ka ka ri pe re fi for my markala re aku epa fa fa ya tula epa issue has attacked in response to the Samoan Observer coverage of the Legislative Assembly's decision to ban the media from the pre-parliament brief ya o me foi le fa ma ko ka office tui le ko aku le me foi preceding ale malo le preceding le fa before le fongo fa sa stu ioi speaking during his weekly media program, Breda to a Epa defended decision, saying the media had no business being present during the pre-parliament briefing. Sa kulepa. Sa stu. O le pre-sitting there. Ele o se mea, ele kanga public, o mea lava ia, le fa mai e kula e parkaininga. Ele se ko, ma va ele mea nga o yele. Nga o yele ulan muspepare yasula. Lenga la lawa lo tula, e pol me fa mai o le noisy, spreading lies, employing kids. Wa sui la observer ele sui are o mal ngai still the same ngai ko ke wa pe la le wa le fa lo alo sa no anga tsa le malo le sunga pa le mia ile asunga fu ia e vala e ui la va e tele o yai ia ai mangingo le wa break le wa le kula fu mo le e wa la ki ango stuile ia ko vai la sui observer le ngala ku ofsidia stuile so fu ile Leng fa koi pa, are you ready to step down from the board? Ang fa sa ngamal kamaru, what kind of stupid question? O nga kala nga ko fe koi mas tui. Ia, o le tatu toi fo ilia. O le wa mai fo ila sa unuanga manino le fionga tai pa. Mai lungo le page sa Samoa government sa ngi. Ia e mangingo le makore vai. E pure fo ka ngaka ia po fe pure. A le mea moni la vai ia. There is no universal o common sense. O isi foi kaimi. E kau ke kau reo e su engi kula hafungo e fai o le very simple yo le merea. A ese se whako esi. A ese se whaasao ma e whako esi. Very simple. A o le mero se se. A lo ke whaaronga kunga le interview la kikire a le kenyere o fa mai e le whako esi muspe paseronga wakari me fesiti. Ia le lau whaku, mō lātou lai fō, wa ula e kau le fō kere. A lo kei lo le leia, e wē saku mea ngā whai e tūla e pai rwa henga lea. Ngai lo le masau noanga ma maru ali, wai maa ngai kusinga. A ka ko ola koe se koe whafonga iei, i le mea ngā whai e observer. I le mō mai ka umeo whawhawhinge tūlo wā i lātou fo i ouso le e o fo i lāko le tūlanga whawhawhinge, wai le sa uwhi au ngā mea. E pula tangata i le me prefer lo ngolanga o le atu e whamsino i le olanga ke prefer le alanga makua e sasa mai a lai roa le me le me kura e pa kaiminga o ko mai whawhainga ruenga ka maiki lai me le watupu i atu lo wala prefer
o si alo le lo fa ko kulo foi ma ko la nga wa afa pe wa fa inga le wa kele maka ku afa inga ta la tunu makele ia sa va ku uma mo fa alo ta tu nana yan fa nga o kai milangi e fa alo fo ya la va ku sa sa nga umang o kengia ma yo la mi nga ku por ken kikira ke mi nga la ko o le nga la ko o fa kala ngo ya fa masanga e la ku ma fesili e ma tu la ki ki tal vo le la nga se fini ale me fo ni la nga ire kai mi ka ko ma ku e fa nga ka nga ka ko kala ngo ka maki ile me ta na fa ba so se makua e ke ro le le me fa po le ale poko ma le fa e ia ia ku la lo o le o pong sa le mere nga due ten titi dia ma observa ile pong sa o le ai o le public o mea u mar kai mi ngai ya la fo nga la ko la ka la fa masang fa ile sunga le komsina o le fe ke sa u mangani lunga Facebook o wa fo le la ko sungu ya ko ele ni fa ma mo le fo la nga kupu ya o ko la la observa le ko mai le ka o si uso le pos fa fini le tu lo ma malo ta wa inga a ko mai fa front page mai lunga ko so li tu la fo so le ku la fo ya a ma nga ya ko fa lo mai le fia fo la ko u le mia nga ka ele umi la fa le umi a sei yesterday published on the front page photo relating to the death of Fa'afafine that was controversial in nature and brought into light issues relating to Fa'afafines as well as press freedom and ethics relating to the publication of images that are related to suicide. Yeah. Yeah. Olu me la ngole a ko vai le code of practice ma le lisi dia o me complaints mo me ya. E nu me la olu me le e ma kwa fa sanga e abia sia ko ska ka ya ngoma le ma nga sanga fa ka nga le fo la nga complain ya dokta matiu ya ta yau le mai fa le ari ko le ko ngolo ngaka va i le la fa ko kala le o kasi la me le mam la mala wa nga ya o le social media e once you public your ma ko ni kan kala kiri a public la lo waka in fa ngo sia inga because it's already public o le autostala ele mafainga e le kuskala ele mafainga e public inga skanga kai lunga o le platform le fa kai ngo TV tasi ele mafai TV tasi ni usila ngala ko fa ngaso waka e kusalava pe waso o lunga o le internet i waka ele mafai TV tasi ni usila le kibi luang usila po le alava se li ki opo se uspe pang usila ele mafai ngala ko fa ngalo waka si vanga ngabo abakule consent ya kia ya mala marko ainga langa o ko le media o ngai ye tu la fono e lima ta ina manga kuang o fa ku le kala kuang po e plus nga fua o le ese nga o le media ma le mele ka o le online influencer ia po ma kongi ka o youtubers o ele ingi guidelines o me ya ka ngwa sia la waka langa ngai public afa pe public sa waka si banga ngabo ka ngfa ngalo waka si mele anga e once I public I don't waka sorry se me wa public wa already public porque fa mai ala o sia inga e mafai ka nga se because ele la ko se media ai si banga ngai bo e fa se me ki feng mai ka nga wa ka inga la mo ka ngo sia le ka so ka ka mai moment mo ka ngo pe pila lem sem ba mo ka ngo me la ko pila lem sem fa sia ka foi fa si me no e va me lo pila pe o mo fa wa waka e sia a o me ya papi e a o le aku skala la e le mafai de la fa la observa nga mako ko ia ya la observa 9 years ago ele fo da me la observa e fa ya ko ai pe ele lo manga kuala aya unga o le sa wa kungi la fa pe a fa ya ta to fo ia nga mako sa mala ya le media was wrong at all levels. Clear violation of media guidelines in Samoan, especially with reference to the newly endorsed media code of practice for 1,000 cents. Yeah. Very angry. Oui. That should not have been on the front page of. Ai o le lang sa o yastui you guys have no business e ko ke o mai e pu sitting ale malo e kanga ko o parmengi nga o fongo parmengi a le pu sitting dia e nga ko ngo i le mai me kura e pa none of your business e ko ke mai kukudi
kuli le fo langa makwasa kia ila vea akoi le langa fa so le fo kula fungo le a lo musi pepa le o le ala carry le vainga le kaucha le o le fa pia la ko o ai bo manga mako pingia ye to filau o mama ko pingia kula epa la fo la bo sa le sunga le la le mali to le fa ko amaka ale u faia ale me la worse o le la iki o tupulanga fo ye wa ko sa lo le vainga la iki le ye eri va ai mena tupung fa alungo le ngā ku wha le John si lungo le i oi i tonga i mato le mea lo i aide le mauta le pāle mia ma le senta le fast o ku wha le ngā mengi i wha sa wa ki ngā ngā ku wha sa ai ku wha le lunga kapu e aka i o le puru whanga o le puru whanga ku wailaro a wafo tu lo wha funga a wafo le fo langa ku wha kunga bo o le ngofu wanga le fast i a pole tonga i mato fo le ngofu wanga le pisinisi le safa o ngā le fast. It's a private property. Boa uma fasala lau mo ele ma foi ngā kuse media ngā le media le fast. Ba vai mo ka ngaka e fik le mafau fau. E ki ngaka fa ko ele ai o mai o ku ma le piko foi makari e mala ko ke ma le ngala mai papa va amanga usonga. O ese ma i ele ma foi. Kusa kari e kari e. Ele o mala malamba. Ile me ka o le privacy o ka ngaka. Ma le fa atino ina la ko ngā ruenga. E peila kari e. Le ala wa kulua malo e ave ese mai maku dei ese mai wa langa e happen ka uma ala wo mai pa mo wa assault le ka malo le ba vai ka ngaka le fo la ke vai ku ngai le nganga le sa e ke va vele ka ni vale o le ka ni vale ia le kengere ai ka ko fo ya menga ko ke le yoi na me le sa no ngali mai ava e mana ya o fo ke le fa ki o la ngole ya ka le ali mai ava ma le tuos a le lang o fa ko ro o fea la sa to ya o le me mari e le yo ku observe ya ko e ko ke fa se me fa pe le wo ko ngo fa ko la fo mo ke lo umma o le fa ko fa le fa sta ya stari o ko umma ya skari tu mo te mari fa fe kai ar ko wo ko ngu sori le fo ko wanga le o le sai pa le sai pa unit le wo fa le sai pa unit le wo fa sa mo o ko fo ngai skari nga fa ya o le fe kwa uma ku le va ale fe ko donate ngal pa inkal wele luas fu man tupu milionga ya mo ka runga sa mo a le fa fo mo fo le ye australia o ko fu ka fa ya ia e fa penga fo la se tu se mo fo la wo ko me ma ko ye ngi wa penga fo ya pang ko va ila ye le ala wo ko ngo fo le wo mo le ofisa mo le ngo kala e ka mo fa fi kai o le wo mo si ofisa po fe la va ya fio ele tu stala ya fia la ko e fa inga o me fo ye e le wo ele ofisa nga fa ku pe ku fa fu o le wo ele sa pa unit ale sa pa unit ale va ko le oscar yang fa ku pe fa tu pe tu ia e ko ke inga mai ya a ko fa ku sa ala kwala ila mai tawa tu ai e le ia mse si o ko wala wi lo fa fu e le ia mse ku skala le wo ko vai mai ni nga maka ngi ko wo mai o sa ku papa tu va ya le wa sweet le fa sa le usa papa tui vai fasa ba foi ele ngo fa kala ko po ele sa fa ese se vai ngari sa mo e ile ke ngere sa mo le fenga luenga ile le PWM be pola ya PNM ngi sila ya to fo sa mo nga ping ya mai foi le nga ko akele ko nga he pipi o papa tui vala nga ile ko nga ile paies nga paulo ko nga ole masang ya papa tui vala nga isi nga e isi ari ko nga piole ako vai mele morianga o longo le nga mori ai longo I fanga I nga mai tuila mga ko le media ang sila le media sa mo they trust them all I trust nga mai le fionga yang mal manga e tan ton winga lava we so ka ingo le media foi fa pe ya video ku o video ku sa mo la nga yeso ka ingo o media la sa le radio New Zealand e media ku sa mo ye nga o le mela le ku le no fa sa le la ko vai me usa mo tama ta sa mo le ma ko I longa ko ngi sila fai longa la me le mo tu putemni ya o le nga amba ka me pe wo ko fi pe se me ke le wo ko achieving ma le lido ko manga ki wa ki di ai nga la no ko muspepa o la fo ile ru cha nga le wo fai wo ke yang ko ngo fai le YouTube pale o bo fai da si deva o fai si deva fai le YouTube pa sa mo observa ala ke vai ko le ke la ko vi o si e ko ke ka alo leanga alo ke fa o le pao ari ka ngaka le ala bu fa ngal ku Facebook nga wo markero ka unsubscribe ko
a le fo la ko yo o le fo ke lo el ko page ngo TikTok o la la me a fia ko nga ka wa ere ko mo ngo ia ai tatu tu fo me angor kan wanga ere ai o lo tatu nga ere ka u ya ku pale mia pe o ngole ka fa fa ngare fa nga o no le taitu ere u ya ku pale mia a se fa ngol meria pe pale mia pe fa fa ko anga pe fa fa a se ngari poki I it's not a must e aku I le chores nga o le chores I nga mai le I le chores nga mai le I le kansu it's not a must a se I o le laki o le mele ye le o fa ko o le ape stick lo kala le anga ua suo to rupe anga ua suo anga fidi anga ua suo pesta bo uma anga ua suo uma ere ka ua mai ngi chores ko uma ngi la ko process la fo lo fa le anga ua a le mele to le fa lo fesidi lo mafofau ele ke yo ku sile kala e ye ka ngakala liki mai fa makala ngai ko o mafu anga fo dia o le ye lo yala ngona a siala me o le o esu wai langa ku nga le tu inga ku nga ko inga fa me yo ko fa le fongo langa bo le wo mislead a ko ya sa mo anga fa pingi fa me lo ke mo palo ko ele mi se palo ka fast ma ko mai su e me fa mai officials o le ala e causa meria se pu de al pare mia ele ni ku la fongo mo mia o mea lava farka ngaka ilo ma fo e ele me sa o ki oi ai le se ku la fongo fa sa mai fa mai a sa pare mia fa sa kan ngo mris pare mia e ele se ku la fongo ko ke mo la observa a wale me lo ke ilo ya uia o e fiu ku la non meria e ia la ta tonunga e le fia pesta ele fia nga fi ku lo wa ta mari me fo ka ka ma fa lo e ia la ta tonunga la ngo wa leva nga lo mai kasi ya sui singia kasi ya CEO tamari CEO ke kau kala mafala tasine tamari CEO la tunu wa leva nga kau kua ya tula epa kau kua ya kula ya fiambe o wa leva ona la ongo bo fai mama sangi o malanga lava mo mai fafo o le ilo le leia o le nga malanga mai pale mbio singa ngasi ai le ai se tula fono Samoa I ko kongo fa avai le Constitution of Samoa e ke le mau se kula fongo e sang kala ngor pale miere pe amananga ele se me va penga afa pe ngo mai si mai ele fa sa inga kala ngo o singa mai le ya afia sa pale miere sida se ilo ngor pale miere se fai ai tu lowa pa kwa mo singa mai lo pale mio Samoa ele fia sa wasi mo ku ya manga ya ngo mai kala ngo pe official pe le official o lai kala ngo at least le top level ai le se me fa pe o ngolo si mai me fa mai ya fa mol bole abo ke sa we asi mai ya ulanga I tula fo no ga se do mai official so kwa fa valia ki ringa me so e le fa kali se yo mai a fia sa wal pale mia pe la o va sa mana ya bo fia sa we asi mai pale mia la fo lai lol pale mia I longa I kele la ko so ka nga mai e le fa pe la I sa ula si se me skula fo ngol fa sa inga kala ngongi me e fa sa nga inga official mangi ngor ke le esa vidi ma polutse le ia because o mean ko masangi le ko fa koi e alwa me uma e ya le fale makenga e ya le fale makenga la menga le suo yang fidi anga o anga fidi so fa yang fidi kan e ka kan su la nga le wa public mai fa le anga oi le fo ka fo nga su pesta o le question le ya kia a fa apea o lua wang sa wanga fidi lu fa sa ngol page government of Samoa o le fa don't facility de tia o fa don't facility de kia ale ave se su a wa anga bo su e anga fidi ma le fiunga to lupe ba fo ile ka ule fo ka fo ko lupe anga su la le mus pe paria e o bo ma anga bo su uma o le joas mai si me ku aku mangi ku la fo re si me pe ku la ku nga ku la fo o defamation la ir ku la fo o defamation o le laipo o le laipo lo la ye e le ka wola e fa ye me o le media act ma ye me o le media council menga e ka wo pe anga fa leanga me observer ala wo umang ave ku si official aku fai ka tu sel palmira mai wo umang ave ku si they never admit ele fio mai apologize wo kele le vevesi anga fa pe su anga fidi
Sua pe se ka, pe sua toi rupi, wo umar keis. E kau kere ves. Nga o kai minge refa solo from singunga. Ia ngā waku noria. E a waku lako evidence. E ka ua koi, o whenga e mua mai kala inga fungu. A whapengi a sei, i o menga ko defamation. Lai ei kula fungu. A ia ingo defamation, you can be in prison for 3 months, or you pay ele kupe lam sam, ke pay inga kupe. Langa lawa i tangata umoria, i defamation. E le wha pe angus pepa. E mawhainga e a whainga kula fungu le defamation o oirungus pepa. Le a whainga ilangi ke we soma. O kou whaafafunga mai. O kou whaafafunga mai ia. E leo karangoangi singi George mangi ngi Media Act, mangi Media Council. I leo ngia kwa ngā mea. Nga refia lor ka ngakare le arikola la fionga yalang ke soma. Ave lo lang kaungi a from sionga uma. Ia lau from singonga. La lau from singonga. O le tele ala revesi. A wa ave from singonga. Anga ave la vaenga from singonga. E wo mo revesi. We don't need the George to come and verify you or clarify you, whatever they langa foi. O la uianga ka ri le o la uianga ma foi. A pe i wa kele angi mongas, kele ngi mombia. Anga wa su, i wa uma. O si ai ngo wa kele me wa ko wa kele ale le a nga sa ngo me le fionga le di palmia. Ale foi nga ka ri me le tine le angi. Le la kan ngo nga me le ka maro le so le ave kero fa mo runga king or king. King era malu yeta king era nga kuri fa fo le nga fa ye tu la ile asole. Fo me ye wala ki a o lo mo le nga o ke e fia poko lo ko la sa fia poko ko le ma fa fa. Ku sa le nga fa si dia ko le i ka fa so le fa lang poka la me le. Me ya la so la ngona i. Pe yo ke le pore ya wala ki fa ale mo mo le nga pe fo le fa pe me ya wala ki ko pala vale. Ola ye va ya la nga ko wa ai wa ke le mala ko viewers. Ma le upa le fa me le fa me mo ke le fa ko esi. Me mai le ke le fa ko esi. Ya. Masawa ma le nga fa me ya mal pa le bia sa ka kawa o yor ka mala ku. So le so ko ke la me nga ko le mai manga kala ke minga lawa ko ye o ko kula e pa ko ki pepelo noisy. Employee kids. Wanga employee kids. La me ko le mai manga kala. Le ya masi singa fa kala ya kula e pa ke minga. Alu ke ka wa ko le ka wa dia di mer media. Ya bo la pa mo ngal belo ko ko ya ko ya lu fu ni kala. Ya le abo do. Ele tu wala la mi lo observe le pa do nga. E ka sa ka ma ver pula fo. O ai. O pescama ia le wa fina a fia ko le ma la fionga le palmia lang bo ko so di mo tol palmia. Bo ko so di mo ko palmia. O ma kwa ko de loa vai mea e le pungi loa e le pungi maka ko. E mo ia e ngā rurua fa akasi le uko mal maingi. Ai esi o le uko mal maingi. E le fea ia a ngā rurua fa akasi o malama menga. E le fea ia i le uko mal maingi. O le mere le ko ke ro ma mo le le fa ngoka le o le ngeki ia po le o le upenga la e ngā rurua fa akasi ai le fea ia o le ngola kala e ta ua ngā ruenga la tu stala e ka ua le media e ta ua fo ngā ruenga a ta o le malo mo le mangui o le ku ai a ko vai ngi le mero le upenga e ala nga fa le upenga i mo le uko fo le fa o pe no a mai ngi pi o puru fo ye a ko vai le upenga uia vai o la se fo ringa en ku ka ko ya ka ki ya ini pues o le kasi ala nga ngol ka fa ngoka le fa ngare penga le ya mo ni a warka po inga le ala ainga pa penga umal nga yo inga le olangi o le ngaru inga le media ki di var fe o le piko le al malo po fe lava kasi le anga ya mangu sa mo al mele foi o to ya ka ki ro le wo mako ro e le mana o mi o ko jos ya mangingo ala kala le kulo wal mamalo le president le fionga ya lan ke somba ya masui ma tu fo o le upulen ko fa mai ngira fia manga mi le process na ya kia wa ye bo fa long long ye mo muro kala wa le o stu sta e o tu la fo no ta wo mo te mi apala ye ai le mfeng fa pe a ku puse me ingo ku le ya ko ngo ile o ko mai ko ide o ke le yo inga nga me na ngai ko ke le fa ya mo le pai nga mo ria ske ngo langia ko fo everybody's quiet
ko e free sa o ko le msi singa saunga la men ko le mai lunga mai fa pe mai leo nga ma le official leo ma le sa leo le nga fa ira kan la me ko le mai fa pe mai oh sorry said process nga sa kan ko mai i ka mo le cho sing ma ko le i ya langi ke so ma nga mo le le se me fa pe nga le la fa ko o ko maunga mai fa me follow process a week mai le e baseless e le songa sona fa vai mau tu ia wala mo fa ko ka anga sula anga sua to lupe pe su la vai me ko kong it need you guys we don't like ko ngola kala your opinion it means nothing the choice opinion it means nothing pe anga sua ko lupe ma pe se ta le ga fa ile fa mkalanga le anga sua fo ila al palmia wala ko mai fa mai ia le kala ke ngele o marieta mai ia me ia pe sa pe o ta o la tu ma kwa fa vale o ia kala e se le vai e kere mama la man me ka o privacy o ka e le fa pe pa le lo kulo wala o pe ko ia ke si fa mangingo ko le ka ka le fa mai pe pa le mia ya pe sa pe o na lo man manunga le ngana so de ia e mala man me ka o le privacy o ka ka le fa pe nga o le le to de kulo wa fa fo tu lo fa fo nga le ko me le media e fa fa ka inga e le fa pe o le se longa ka to de ko o le privacy o ka ka ko kusa le le tu tinga o lo ku vai i le private property o ka malonga privacy o le longa private life singo fo anga le malo me le ai o se aso fa nga ruenga e le ai ale la ko ke fo mai ia nga fo mai o la so samle a ko ke aku nga o ko o le mga ko e sa o le menga fo mai asia ka ngalera ka ko totoi anila ke ro e fo mai asia ka o le ko mi la ko choi ai ko kusa le mal menga o mafofa e kasi ale menga mua le observer yo sofa e fia va ya ko sa va mal pal mi o kasi le va tu lo wala fi ngare di pal mi tu lo wa o po le ka ke ka fai pau le ngusi pepa e si i mai ta o la tu ai longa nga pongi si ai longa ka kalo ai ko nga ka fo ia bo ye ko nga ka kalo nga bo ka kalo fo le va pe mai ia ave esen tanga tai le o nga mo sa mo ko ngo nga kalo ia ko kalo nga ka o le alanga mako i o fa pe kalo sia ia va ai mai ia la fo le ka ke la ngonga le si nga se mo mai ka po mai aka e le o mai ka o mai sa mo bo mai la fa i ngo se la ko newspaper le o sa ngole le ta o la tu o mea wa kusia le nga fa siti la tu stala e ai ko ngira ku pe ia nga fa nga lo si nga le fa kala ma ia palmia kala ma ia bai ele di tupe e o la ka kong a o le mea wa tu sia e le ko mea ku pe maru e a nga e fa ma fa ka ingi si ka lu mangai nga kusi mala observer me se mea a wa fo po le lava le mele le o pro ke kire ia o ke le ya marieta po mo sanga wi paelo i pro ke ai ka lu mai nga fa pro ke kire me lu afrokas ele ia se article le observer o mai fa pe mai we have seen so many families o wow ngai wi paelo ale ko va ko e nga ka fa le nga o errors ara me le ko mai ai ka ke le po ia le ska ka le la ke me le la ko lo mi dio de ole maku ile ya e pula la ko vai e fai la ko ya ko e fifi e ngo la ko e tau ila vai le atu ya o ila me nga fai ya sa mo le page le sa mo le government of sa mo ya ona o kai mingi o lo muso ko e meri se mixka mata ta il malo mo we ya kanga ka so ka ye au ke o ke le ko manga au ke meri fo de o tere mana o mea ia o issue lau kere e whaianga ko kala ngoarunga i o kere manga o furi wha lave dei o la fo e focus la ko la ko ngaruenga a o le issue le la ko wha o kurunga i o te masaro pau fo le issue e whaingo ko e meri whoever means ka ia o friends la ye o friends ia tamari i fo po means ta o le sa mo so ka inga ia wha o perunga i o le to tele yo su yo fast le polo ka mai lungo le pecha sam o le government of sam o le tasi le luang na u fa le o ina tunga inu ka kolai ai le nga to tele yo tu kuma ta mari o so ta to tu ai le fa pela
o le la ko ua ko le mafu anga le poloka mako e o markai mingi nga poloka mai mako i le kai nga mo faisi leva nga poloka mai ia sui o ka ngaka uma sa marosi e va ai mai lor ka ngaka le sa admin le page le marosi peke ko mengi peke e ala fai la kala la nga mama le le kala le fai o tele i palau vale porque la fosse o mama fai no pe mai malo ke le o page ye o ke o e o fai la observo ke le ke o fai se o puleanga o ke le ka ni ke o ka fa ko e fai ka winga ka a wala fu fai sa ko mi o fai page al malo ke lo le ala si le ile tu mai a leu poloka ma le angoango o le fesiti le iai ai se ame o poloka i mako sa isi singa la rufa wa ile me mawhainga poloka ko mengi ngai ko keilo le ia a poloka ko mengi so e ka kaulanga i ko mai ka ngaka a le meo te whaanoa noa ai e poloka isi ka ngaka whai o poloka ko poloka ko mengi a wai alanga le mwhainga ko mengi kere i follow o otherwise o le setting la whai la ko e only few people e allow da la kunga ka ngaka ko mingi o le mela le manga ye o le page le kunga al malo sa mo a mo fo la ngal fast i le si fast ko sanga le la manga e fo si pa ki ku lai mai e le kanga polo ka le kunga o le mea ko ngale le fa lo mai o ka ngaka sa la ko admin le admin le la ko fa le page le o ke le lo por pa ki le nga wa al mea mo ya e makua ke e ale fast sa pora sa fast e ka wa koila wa fionga le pale mbia masui mamalu umor kapineta even le kai mingi hu e valanga lenga post mai ile mea le anga le la longo winga o la access ka ngaka ia pe ala Facebook e mvenga ki tiro po le kakale poloka o le a le mafu anga wa poloka i mako ora ofsiri mo more i se page al malo sa mo e poloka i ka ngaka sa mo e tasi al mafu anga poloka i mako langa mau ke lango le fast ke le por kai mo fia me malo tau ave mo aku o tangata la le ko le page ngai awa ko ke fa pe mai o te le ro langa so se Facebook ka en fenga eru ko le lisio ka ngaka la poloka e sala poloka ka ngaka o la la vale a le te mai tawina o la ni fasa pora le poloka ngo le page le sa fa sa le government of sa mo yang ko la lo aku le ita yo malo wala office ko ngol par mi le ile mi le page le government of Samoa o le ala ta mai ai o lo ia ka ngaka ko nga o le makua e mo muso fa ilo ako makulangunga e vai mai lo mo ke fast poloka mako vai ka ngaka nga ko ko pel malo e maka aka kula o fionga la official palmia le page le e mata ata tu la o fionga le palmia a ka ngaka le nga umanga ngai poloka mako le fenga mako kilo ko ala mako nga sala mo fa sal ma ko ya ka ka lango fast wo poloka ma ko ya lango le cha pipi mo spa ki fa ka nga ui ka nga ngai le a hu e vala ngai fail page nga e va tau na tuli e va ka nga kuli e ka nga kuli a fa ka ngai e fa ta wo le la telo la tu a ka nga mga mi ka fa ma ngi nga bai for me nga ku pur page al palmenyo sa mo a le palmenyo sa mo e kula i mele fast e lua fe luakas wa poloka marko kero kako le pechila le parmengo samo ma ko ese le government of Samoa o le official parmia ma le pechila le kai fale fongo nga poloka makako wala kila le kula isa o le la au del mare to le sifongo le nga kula ia la au del mare to fai ole ale mele nga le nga ko kakala mai ya le nga ko vai ko kakala mai ya ia ele o le kai mi ska mo sa ta ma sta mari va sa ta mo o kai minga io credo ai porto via la ngal se lo tia per penga so bai ai manga kua ele ti or CEO ma le page le o CEO e se anga me fai e se foi duty ai o kanga kai fai Facebook ya ele o CEO e whoever la responsible for le posting o me ya le media le ba ka nga ise media le official palmia e ka foi nga ise media pe le official le ele monitoring ele maka ele komisinga le page ka wanga ise ka ko le admin o mai fai o ka ko ngolanga le polo ka ia o ska mai message ngai mo mo ko yo mako vai nga mako karsanga ko sia me o fai fa pe mako e se mako me le anga o fai polo ko pe mako le sa oi va o
O fele malo mo ke malo I mako. Olla le anga sun. Ia, o talia le, o le vai aso fou. Le ana maua mai niusa le, ia wala fionga arit mai avarengo bako le niusi langi. O le vai aso fou la sfaraile, wa te ena e le fionga ia to le fuasa ia, ia ma le fionga ia ainu u, ma o le ngua ia le saurungo niusi e ave fo ia ngonga, ia ainu u li tia. Ia wala te ena mo dianga, ia longo winga la, ia wa, o le meanga ia, a ikaria ia bo whaingo fia e ke inga, bo le meare fai kike. Lo le ala mo mo le ko malaka sanga fia malanga mai Australia. Pem faina malanga mai Australia mo sak fa fo ma ia por e por ale vise la e. O le vai aso fula las faile. O vai pa u ma ke se vai aso las faile. Ke so la mi o tonu. Ia la ka ki la fam si donga wa le ta pena to fa vai malai fa ngolang ke mo tu lang pune. Ia ke lo ele ku mama inga fo. Le ro pe la ka penga ku ia ale ku kangi. Ia lau koe ave la video. Pay your conditions le ngā mai. A renga sori mai ya. E umafa mai aur koe mai kala ngoru ngore e whale angai ka ngaka. A la anga mai fai. Le anga mai fai nga umba. Ia lalo ngō. Le unka ko whafong ko whamari ko whalwai marai. E reo ko mamai nga. La ka aki o le. La ka aki o le afoi. I whamsirunga. Ia e whai e la tur whai unga. Pe ka kala mai o mai whafo. Ia mangkua ka kala fo i le pāonde kong. Ia. Awa le koe fo ia ia lai e ke le la le ai o le e lo ai pe ma fai ngomai pe le mai e lo ilo la me volo fio e fo mai ki lo le mai fa ma to fa pe ma fo i fo si unga o yo le ia o le fa le fa ma to ni a kulo a fa pe ma yo fa la au ia ka yo ma singa pe ka do va yaso ia fa pe ma fo mai ia ngai fa nga prescribe ia a ko e mo le fo mo ia fa la au ia ele ia lama se mesi vanga se me foi o urgent fa peo o le faku e vele poko ka malo o saia a ko va ku ni la live no foi me peo fa pinga la ka mo foi ka umere ke mo yu la mai a foi le ka foi ai ki le po menga le po pu ele ka la nga fa pe fa si ngo e vai le video de o ku manga vanga vo e a fia lo era fo mai ai sia bo fio mai wo ma tua mo tua pa e foi o mo ko pa ia la ufe whafsanga I man me fo lele. A wai le whape whawa ia ngofo whalo la inga ngai lake ngofo. Wa makafu inga wea kunga. E wa kongi le pawa. Wa kongi le afu ni me cash pawa. Ia. Karsia ia. O la uia te talo ia. O le alabale ingo whamsiunga. Ia karsia ia wha ngofo I Samoa. Ino e aki re mua I me. Ia lango le whai me reanga. Kau kere kau wia la. Ia koe kau wia la. Ua I me whafsanga I lo langa. Mo to ye o le ka wa kula le mamalu se o se tato atu o le tu mu ye le lofa mo ro fa alo ia e ka kere ro ho o lo fa so o ke masalo o to le mamalu le tu le wo le vanka ko mafuka yo la ko ke mala ma fu de le ma o ngangi oh la le mulka ngaka e meri me ma vidi mai ya la ke mala mai ai wo le ma faila ngo karia are la kwa ngai kale ku ngai mo o to ye to te fit le ko ke kala ngo mai Facebook mai ko ke re lo ki so so nya ku me umanga le la kwa fa pu wa e le foi ngola ko tari ma to auto ale la fa pu wa a ele lo ku ye til le Facebook a ele o ya ele lo ku ye til le YouTube o le tari amo oi malo lo le a wa to fe si di mai le anga wo mo fam kala fa fia ia ele a ngala mo oi ia e manino ai o ke le o kala ngon ka ngaka se lau o le faso so ku le fa se fu wa fe ka ko followers o walo ke foi ngaluenga ke va ai le mbole meri a o ke va ia ko fe siri fa mai fa fena mo tupi e marka ngaka le ngameri mai ngameri me fa mbole va se ku pe fe kiria e fa yo ke le va aya o mo bola le ta wolo ngo e fa yo ke le va ai mo ya o ke va ko la le la page e ke re va mai ka ke re feeling e ke re follow my page a me di me sori vai me mo ko ficar ngo me o ko ka umre punga sori o le me foi ai lo fa lo ko foi ke re me ka ke re masangi
ai fa mai soli sia mai sa ku penga se fa ko la ki dia ke masala ke ri mala mala le fo ilo ia la lo lang o se muso e poroka o ke ri ka dia a fa pera le ke mai mo mai lenga e meri mai se ku pe fa la ki dia ya o ke ri ka dia ku ngo ti tinga la me se ke ri ka dia ya e lo ai e mama o ale la lo langi re ke o lai mala lo langi ro ke o lai o te le itala ngo ke lo fo ka ka ngwa ke va ku o lai on la pe che lo se pe so le lem pa ka vi a ko ka la ngo fa penga a wai anga ka la ngo fa le mai fu a ko ka bu so ka ro fa ya me ale so fo mai so ri ya me so ku penga se fa lo ki dia fa a pe fo e fi mari pe fo le sa ku pe ki fi mari a sa wo mal menga pe se fa mai mo ko ya male mo fa le lo la a o tu ia meri mai kua e le fango ko ka kasi al mero fi face kanga ngalo kangwa ora YouTube le ko ko ngoro ngol lisi ro fi la kamanga e le ma fainga ko fo i ko kala ngo e fa matala atu pe fa fenga fai de YouTube pe fa fenga fai de a pe fa fenga lo de video e le ma fainga ko fo i ko ka ngo bo e le a la ko le lo fa a bo vai ko sa ma le ma fa ko e ke le mea e sa lo fe siri fa fenga ko e le YouTube a le do mal malo le tu bo mo fa makala a ele ma fainga e fainga bo bo fu su le video a lulunga e kuko ngalo kanga kuko a bo ke siri o menga a fa peke le lo fai e mai mo do time e mai mo bo fu lo kai mi ele o se me foi le mo ele ya lo sa okupe ai ke le fa lo ele fa ko fo ya ai a lulunga chala lu tu a e fi ai lo create le YouTube fa pe lo la lo la nya ko ke le lo create le YouTube ale ufa se la wa fengo fo kala kwa alo e kuko ngale kuko la how to create YouTube e ngal sa wala le step by step e pe ave ke maka le video a fa pera ke maka ko le video la fa singo me kere mala mala so what do you think o lo manga ko ke kango fa makala ku ku alo lo kai no lo ke fa ngal wenga ele ma fa makala ku ku mo tu la le meri o ke lo fa ke musika e ki e poro ka fo re al fa ke ngasu o le awa se fa ka yo lo wa congratulation ya ila tu le wa ko wafi ma lo wa sa pi ya re ka ko vai pa stai di pa ka ko subscribe a manga ko a mongo ko pe subscribe mai pe ya ma ko le ka ko di so le afi a angal fi nga wi ma lo ya lo wa le wo ba ya ko lo wa tu ya le si va ya lo fa ka li watch hour si si va ya good news nga ai mola tu le ke le ma ko ele ma la pa tele lo do fa ingo me e pol me fo ida ke manga o ele fa ngo kari ka se ku ya ku ai meri mai ku pe fa fa ida fa fa o si ka nga ka so le pe ya la ka ngo ka fa mai what's the business what's the product ngo fa ko fa ka se product o le fa ngo le YouTube pe le lo sa ku pe ngalo alo ku ye tra YouTube ma pu e video ma fa ngo followers mo no ku pe ki ele fa ka wo se me ma wole ya ele ku ke skala ale wo lo a fa apela e alu ai o pro ka ko mai me se se vai nga mo ke le fedenyo ke le masang ye le wo manga ba ku so soan ele fa pe lo ka fa singo aku ma fa matala atu ele kasi le no fa mkala ai ko manga o e ka ngo o fa le YouTube ele make sense ele fa pe ke le alu fa a ko ngo fa le YouTube o me mo ye ke le lo monetize o lo ngo winga o le ave o mfa afika uri ile aduaru luma o le media e fai ar kangaka a ele lo fai lo wakari pio a ele lo fai lo wakari a fa pe fa kula so kari piso finga e pisi ia nga e mafa fa de ko anga ro ko ki pula ko anga uso fai ngar winga ia menga o le ango le medi ma yo la ya kar sang vai bo mo la ko la kare lu o to tele o to medi me lo fai ngar winga e pe vidi mai o lo wa lo fa o lo fa le kari o le au e nga ka o le fiku ka ya wala le ko ka wa fa se la wa fengo fa makala ai pe fo ringa mai o le ala vai take advantages ka e ka ro fiku ka ya wala lo o ke minga o ke le ala so sa eu ke fongi vai po le meri mai o ke sa ka penga la ulan ka penga u fenga luenga hat o fenga e fa ko manga var ke o le valu o try me le fale o ke minga ko manga va so a ko ke a roi o le ala ke kampo ke fia eva mo fa makala mo yo o sa e ke masangi ro ko masa e amba o meanga e le fengo ka dia ko
e ke fiu fa mai le mvengo ko ngaka le ku ele fa pe se le ma fa ala ngalo ke pisi e ko vai mai le foi sa foi mai si api o le ala vai ka fa ko i me foi o le la for time si o ki le moi ai wo ke meri mai ko ni me le nga me foi ke pe ke fia eva mai ma pe mai ya sorry ya se me ele so kai mi I'm sorry ele ai so kai mi de fa sa ele se kai mi fa ni ye vanga mangi catch up mo pe nga ngalo manga ba mo so to kusing me fai o sa foi ngi de wa ba ku ngore si wo se la o ka ko risi o waru su e mai ko YouTube pa mai ku ngore risi le wolang moanga ponga le mere fai o lo viri me mai la fai de me me foi ya ka ke lo fa ku o mo kwa le yang se ko ngelo o langa ko me fai nga fai ngi me fa pe ngai viri mai fa pe ka ka fa nguka me catch up mai mai le aso le mai e ringi me fa pe nga ke le fi fo ke rin kurupu mangi pa pe ina ma ko ma fa pe ya ki le yai ke le sa ko e vai le sa wo ing ska fa me o kwa le ya so tai mi o me nga fa pela le ke ma fo me ke viri me ke ko ing ska fa viri me ke ko o ka e ka o e le se tai belanga ika nga kai le fa soi e le ka le ku le ma fo mo lo nga meri mai ya ke le reply ya ku aso sa ro ma la vali ya o le tala na e fai fo nga halo ngai e le ya ko fa mangingo ko ke musu polo ka ke ri mala mala le ika nga ko polo ka no i ai o meri mai lunga le YouTube foi mai la mo polo ka nga ka ika o le se me la un foi polo ka ska nga se longa wa e fa me se me la nga ai o ska ka pisi I have a busy life I don't have time for any negative things or any me fui ere nga kia o me ala nga i pakingo I don't want o lo sa fu foi mai kala o resi fo mai me pe nga o le a ke strive la va uia i lo maro si mo me yo e kam foi foi ngai la langi lo maku lo wa i ko inga ya le tala na mo ko le kam foi mi lo le mo le vili so vili ia ngo ka foi akule ia mo ka ngo checks mai langa le mo ka ia sa ngal ka mi le ngo vila ko si e va asi vai ale ya lu akol kai ala nga e ka foi si me pena ma fu me fo le fa nga tsa wo teng ya lu ke roi ai fi ka ngo fa foi vele ko apisi ya lu sa lu mo ko fa pisa furo wipu pe ke alu e alu ko ngau ki polo mo ngau wo o le nga ke ro ata ngi fu fiolo kai mi i me nga e le ka ko ya so tem fu le e ke ma fo ke ka fo la next topic ke le so pe ya bo mo ka ko la ka le lo ai ala mai lo mo le fionga ya mata ilinga pasi ma lo so ya mo to uma le tupu mo tamari se tata tunu le mai mo me fa kai ke le lava le fa no mo lo tem fa kai la share la like i lunga le YouTube e mo ya i okay para o lunga le YouTube ya mo lava la like ya mala ko ming ya ngang wa kwa pula oi tu sa fa penga lo mai mo ke le fia fa ya it's up to you e le fa ta wana winga lo finga lo lunga le YouTube ba wanga le me le ko ulu mai senga na tu ngalo kanga o mi de like e pa wanga pe fa sa ko ming hoi pe ke le ko ming ya kan ko ngi love se ko ya ke o e o le YouTube pa mau ke le lo ponga finga nga ka maka le YouTube pa mau ai a ka o e ska o lo sa e le a ko se di mo mi u ke alu like my YouTube yang aka ma video e fa penga fa ngol me o si ka nga kai bo le mo mak feeding ya fa ko a ka ro ko pe so ke ko la fa penga e ke le ka nga ai fika ku valu afi e le fa ka subscribe ka nga kai valu afi te mitasi once ke ki ro nga ka kai like your loyal supporters ka nga kai ke ba ko mingi ya live every single night o lunga le YouTube le fa ko la nga lo view le page po la ki nga lo ila ko page ka fu o like la ko content la ye la ko show videos ma fa penga ai aku ai kula like ya lo winga o ko fa so longa sooner or later ya mo get there ya mangu malo no ngipo le wa uri las Friday ya ka fu ko su ngaruenga malo lo las ko ngai po ya pisi yo me fa ka ya fa ngaruenga no fa ka I'm not saying fa ka pero o ki mga food feel lo kai mi me nga ya bon kus carpet alo fa ko pesa mo meka fa mo e ke mo se kala pitch ke wo po ese pese kas de ka ya ya ole
Kiri no po mo. Kuma I. Ole pesi. Ole fakir pesi. Wiki, yeah. Ya nga kaulala ko fa pinga ya tu la tayao ya sko nga lo pu e lo pese por sko ga si fa o pese fa sal mau sa o kere pese ngi kengi ya I will never usun pese ngi no kengi pese fo ia la nga lu fa sa mo pese le akili si mas pese loku pese wa ia fa nga yesu ya pese fa la nga nu ya pese fo ile le afa peor ka pisi ke pese le udu era ai o queria pese king ai ya usupi ingoreri o fana mai le tama ya mo fo ina mo tatou le tari e lo na wala malo ya ma la wala tusioli o tspa ya la sa mea lo fa le a vatu ya ya lo ko al me ka ya lo so ke lo ko foi au ki marisi ki se uso ya mata idinga se pese fo le uso ya mata idinga si le ka le bo le vanga kangulang kari e ula le bo io asia kama le bo io asia kama mali ata bo e ula ya wa foi le o mata idinga le nga ula fo me le le mata idinga le ke fa ko le inga nga ka piko si e pe ka fe lo le ata bo le o ka ko kamo asi soli la kala sa o ala si e fa longo la abo ke hango ye abo ke hango lo ye le pese lo e ke hango lo ya si akale pese na longa mako na si asuma ko foi ko sa lo masu de sunga ya so misiru kisua ele hango la ya si ke ve ya lo ngo lingi e ke hango lo ye ke va ko ki lo ku ha lo la ke foi ya sorry ko va ai se le mako o lo ele le ya te mo pika fu lo fu le la ga uno si usa mata idinga ya ai so ya na ngole wori ye maka okia ko ruang sa ole kala fo ka fia fuki u lo se po perka fa mo la stona ine les ko ngai tu sa ma ka ko filo ai ka ko e vai pa fa pe ke ngai wa tai fo ista mari nga meri mai America ma tutuila mon ko ticket ya le fa mo tu sa ma nga meri mai ya o ko ke pole e mo wale ava ngoanga o me ko ka mai ya ka ko filo ya ai mo ya malo longo ngai po wa tai tele o tu fe ngai manga ruenga ya lo fa kira mo ko man ya le fa ngo fa ya so ka yao ya mar fa ngo fo yu kiu ke ma wa cho tele la si po ya ma America wa le wow ya ma to le la mo fa ka se fia ya vai ya te ale lua ko lu fa lima o fiku nga le lima ku la mo ye pa si de ngure wanga I'm so tired I fa tai tele ya lo mai mal fa ava no mai lo taimi ya o te talo lo fangia ile ko ya vai lu ku kusa so ka ko manguia kele peiki ya ka ko fa mo le tu mai malos ya ya te o mo se wainga ya man ngi fa ka va ka ko e ka ko o fu ka ya yo fu ka ko mo ska ko o ya taimi nei ya manguia malo lo nei po lo fa kele aku ya mo maunga mal ka ko la tala no i lungo le lau ai ka ki te ano have a good night God bless ya so fast so